Dahulu Jawi disuruh. Kelebihannya Pak, membajak Jawi itu. Jawi itu Pak, kaum muslimin, itunya buang air sedang tagak ketika membajak. Adilinya anyo kaki itu. Sebab ciri Jawi ku ndak busuk dah Pak. Busuk je ciri namanya. Tapi ndak sebusuk ciri awak. Bab itu nya makan rumput saja. Ada Jawi makan martabak Mesir. Nah, di awak mangko busuk kotoran awak tu Pak. Sadua di lantaan. Sudah makan sup, makan goreng ayam. Ini bapak. Yo kadang selero, sadonya lantaan. Lantak ndak kasar gitu Pak. Itu dari bahasa Inggris tu, lunch. Hanya tambah di orang Dharma Seraya aja tak dilekan. Lantak ini. Kemudian kaki kita bisa nelakan air bajak tu memijak.